منکم جزاء ولا شکورا۔ جس لئے ایتا ختم ہو یانے نام میرے آقا سونے مسکرا پہن دے نہیں، مسکرا کے فرما دے نہیں، ابو ہریرہ مینوں لگ دے تینوں بھوک لگی ہوئی ہے، کھان پین والی ایتا دے ترجمے پوچھدا پیا ہے، اللہ اللہ مینوں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، تینوں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، آ چل کے کرو پتہ کر لینے کوئی چیز لب گئی تے تم ہی کھا لویں تے میں بھی کھا لواں گا۔ اللہ اللہ میرے آقا عائشہ دے کر پہنچے نہیں، اگو پتہ لگا کہ فریج خالی، دوسرے کر پہنچے نہیں، فریزر بھی دو فریزر کی تھے۔ ارے میرے ویر میرے بھائی کراچو جواب ملتا جا رہی ہے، ملتا جا رہی ہے۔ ارے تلاش کر دیا ایک کرچو کہ پیالہ دودھ دا لب جاندہ ہے، دودھ دا پیالہ مل گیا ہے۔ میرے آقا خوشی خوشی آ رہا نہیں، ابو ہریرہ ویکھنا دودھ دا پیالہ مل گیا ہے۔ ابو ہریرہ فرما دے لیں سیرت ابن ہشام ہے، اللہ اللہ دوسریاں سیرت دیا کتاباں چ لکھے ہے، فرما دے لیں میں آکھیا بھی دودھ دا پیالہ بھوک مینوں اینی لگی ہوئی ہے، ارے دودھ دا پیالہ تھے کی کرے گا، میں اجے اینا ہی خیالاں وچ گما۔ میرے اللہ دے نبی فرما دے اے ابو ہریرہ جا جا کے مسجد نبوی دی اندر جڑے میرے صحاب بیٹھے ہوئے نہیں، اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے نہیں، انہاں سارے انو بلا کے لیا کہ آج تواڈی دعوت محمد دے کر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے ابو ہریرہ فرما دے لیں میں ٹرتے پیا چونکہ نبی دا حکم سی نا، نبی دا آرڈر سی، میں چلتے گیا تے دیر سوچی جاوا بھی اگے کوٹ مل جاوے یا پر ہن او بھی پتہ نہیں لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ ارے صحابہ نو بلائی لے آ رہے ہیں، لے آ رہے ہیں، ارے جس لئے اس طرح لین دی اندر بٹھا دیتا ہے نا تے ساتھ جناب ابو ہریرہ فرما دے نہیں میں نبی کو مسئلہ سنیا ہویا سی الائمل سجے پاسے ہر کم اچھا سجے پاسے شروع کریا کرو، سجے پاسے شروع کری دے۔ میں سجے پاسے اس طرح بین لگ پینا چلو میری واری تے پہلے آ جائے گی نا، میں سجے پاسے بیٹھن لگ پینا اجے میں ادھا کوئی بیٹھا نا۔ میرے آقا فرما دے رہے ابو ہریرہ تو بیندہ کیوں پیا ہے، آپ پیالہ دودھ دا پکڑ انہوں واری واری پلائی جا، واری واری انہوں پلائی جانا۔ میں پیالہ پکڑیا ہے ایک دے وگے رکھ دیتا ہے، انہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے منہ نال لا لیا ہے، پیتی جا رہا ہے۔ میری جڑی نظر نا پیالے دے وچ ہے یہ تو کوئی برجے بچے گا میں اگے پیش کرانگا، لیکن جہان دیا والیو میرا جرا نبی سونا محمد نام انہیں فرمایا واری واری پلائی جا، واری واری پلائی جا۔ اللہ 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 میں ایک نو پلایا ہے، دوسرے نو پلایا، تیسرے نو پلایا، میں ویکھیا کہ ایک سوتر بھی کٹ نہیں ہویا، میرا ایمان زیادہ مضبوط ہوندا جا رہی ہے۔ میں ساریاں 80 بندیاں نو پلا دیتا ہے تے میرا ایمان اتھوں تک پہنچ جاندہ ہے۔ اے ابو ہریرہ آج 80 نہیں، آج 80,000 بھی کیوں نہ ہوول، آج 80 لاکھ بھی کیوں نہ ہوول، اس پیالے تو سارے راج کے ہی جامل گئی۔ اللہ 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 80 بندیاں نے پی لیا ہے۔ پھر جناب پیالے دی گلائی ویکھنا، ان دا کنارہ ویکھنا، پھر جناب آقا فرما دے ابو ہریرہ تو پی لے، میں پین لگ پینا ہاں۔ پھر آقا فرما دے لے ہور پی لے، میں ہور پین لگ پیا۔ پھر میرے آقا فرما دے اوہ ابو ہریرہ ہور پی لے، فرمایا سونیا میں نتاؤن ایویں لگ دے کہ جویں میرے نواں وچوں بھی دودھ نکلن لگ پیا، میں اے نہ رج گیا۔ اللہ دے نبی فرما دے لے اے ابو ہریرہ 81 بندیاں دا جھوٹا دودھ دا پیالہ لیاؤ ہن تواڈا پیر محمد پی لیندہ ہے۔ اللہ 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 اے میرا آقا ہی سونا محمد اس طرح ٹر پہنے لے
تے جناب ٹرے کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ 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 آوی میرے آقا دا موجزائی اللہ 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 تلوارہ بیانہ چو باہر نہیں چمک دیاں دمک دیاں پہیاں نہیں میرے آقا دا اس طرح کر دا جڑا چار دیواری ہے نا ہوتے سارا کفر جمع ہوئے ہیں مشرک کٹھے ہوئے نہیں اللہ 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 سونے آجے بار تیرا حکم جاواں تے کیویں جاواں تلوارہ میں آنا چو باہر رہی فرمایا سونے اس طرح کرنا مٹی مٹھ دی لے کے اینا وال پھینک دا چلا جا نال زبان تی ترانہ ترانہ گاندہ چلا جا اللہ جی کیڑا ترانہ ہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون فرمایا یاسین دی تلاوت کردہ تو چلا جا تے میں پھر کی کراں گا اللہ جی پھر تو کی کریں گا فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فرمایا میں انہاں دے اگے بھی دیوار بنا دیواں گا میں انہاں دے پیچھے بھی دیوار بنا دیواں گا میں انہاں دے اکھاں تے پردے پا دیواں گا ڈیلے بے شک کھلے رہن گئی میں تینوں حفاظتاں نال لے جاواں گا لے گیا کون لے گیا کون لے گیا میرا آقا سونا محمد نو عرشہ مالا رب لے گیا اللہ 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 میرے ویرو بھائیو دوستو میرے آقا پھر جناب غار اندر پھر غار دے اندروں پھر جناب جنگل اندر تے جنگل دے اندر پہنچ دے جا رہا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں نو بھوک لگ گئی ہے فرمایا سونے آئے تھے کی انتظام جنگل بیابان نہیں فرمایا ویکھے نا او جڑی کٹیا او بار کٹیا دے دروازے تے کہ بڑھی جی ماں بیٹھی ہوئی ہے نال ایک سکی جی بکری کھلوتی ہوئی ہے انہوں جا کے کہو نا اے ماں آ بکری دا دودھ چون دی اجازت دے دینا ماں دے کول پہنچے نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی آپ بکری ہے بکری دا دودھ چون دی اجازت دیو تے اگو ماں دی ہے پی اے بکری نہ کچھ دین دی لین دی کچھ نہیں کچھ ہے جی کچھ نہیں دین دی لین دی اس قابل ہی نہیں بھی کچھ دے وے اللہ اللہ جے قابل ہوں دی نا ٹرل تو بھی آواز آ رہے ٹرل تو بھی آواز آ رہے میرا ایاری خامد جڑا بکریاں لے کے چران واسطے گیا ہے اے اس قابل نہیں تے واپس آ جان دے اللہ دے نبی جی ماں جی دا اے جواب آیا ہے اللہ 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 تے جناب آقا فرما دے نے ابو بکر جا جا کے ماں نو کہو اے ماں اجازت تو دے دودھ رب دے وے گا اجازت تو دے دودھ آج کل دا ہوں دا نا تو پھر آکیا چکو بکری سنے ماں ماں جنگل چ بیٹھی ہے اینو بھی چکو تے بکری نو بھی چکو یہ تھے ڈیرہ لاہی بیٹھی ہے یہ میرا سولہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ماں نو کہو اجازت تو دے دودھ رب دے وے گا اللہ 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 ابو بکر پھر آئے آکیا نے ماں جی میں نہیں کہہ رہا او میرا سونا نبی محمد کہہ رہا ہے وہ آندھی ہے ماں آندھی ہے توڑیاں سونیاں سونیاں شکلہ نے پر گلہ توڑیاں میں نو چنگیاں نہیں لگ دیاں میں آنی اپی دین دی لین دی کچھ نہیں تُسی آن دی اجازت دے لو پھر کڑ لو تاراں جے کو لب دیا جیتا میرے آقا سونے نبی تشریف لے آنے لیں جس نے تشریف لے آئے لیں میرے آقا نے پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگوں بسم اللہ ہر کام شروع کرن لگیا پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 دی قسم بسم اللہ ارے ہے عشاء ایسی اللہ برکتہ ہی پا چھڑ دا برکتہ ہی پا دین دا ایک نا ماں فوت ہوگی ماں مر گئی دنیا تو تے او دا پتر جڑا سی نا پتر پیدائش ہوئی ماں قبرستان ٹر گئی بچہ گلیاں دا ککھ بن گیا
जिसले गलियां दा कख बन गया है ना हुण पिछे दादियां नानियां नानियां दादियां ने परवरिशां कीतियां परवरिशां करन तो बाद इहो इत्थों तक पहुंच गया है ते आंदे ने भी हुण नहीं बई इहनूं मसीते पायो मौलवी साहब कोल बिठायो कायदा पढ़ावे इहनूं कोई शराब कुरान पढ़ावे इस तरह बच्चे नूं ना लिया के पहले दिन मसीते बिठाया ते कारी साहब फरमाने ले पढ़ पुत्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अजे पूरी तरह दे कोलो बिस्मिल्लाह दे लफज अदा नहीं हुंदे कहंदा पिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह 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 असा ओए लोको दुनिया वालियो ए जमीन ते पहली दफा पढ़दा पिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जेड़ी मां मरी होई सी ना ओनू करा 5 साल 4 साल हो गए अल्लाह ने ओदा दर्जा होर बुलंदो बाला कर छड़िया अल्लाह 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 जिसले बुलंदो बाला दर्जा वेखिया है ना ते मां बोल पैंदी है आंदी है मेरा दर्जा उच्चा किवें हो गया है दसन वाले ने दस्या नहीं बीबी ओ जड़ा तेरा बच्चा पुत्र सी ना जड़ा दुनिया ते छड्ड आई सी ना अज ओने मसीते बह गई पहली दफा पढ़िया अल्फाज ते पूरे पूरे ओदे कोलों अदा नहीं होए पर उन्हें पढ़िया ते है या ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उन्हें पढ़िया है रब ने तेरा दर्जा बुलंदो बाला कर छड़िया अल्लाह 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 मेरे आका ने भी पढ़िया फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मां ना परेशानी दे आलम अंदर वेखदी पई है पे मैं वेखनी है तुहानू किवें दुध मिलदा सुक्की जी बकरी तो जिसले आका ने पढ़िया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लोगों मेरा बिस्मिल्लाह पढ़ना मेरे उलमा दा बिस्मिल्लाह पढ़ना हाफिज़ा कारियां दा बिस्मिल्लाह पढ़ना बाबिओ तुहाडा बिस्मिल्लाह पढ़ना जवानो तुहाडा बिस्मिल्लाह पढ़ना किथे मेरे पीर मुहम्मद दा बिस्मिल्लाह पढ़ना अल्लाह 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 मेरे आका ने पढ़िया माई हैरान रह गई इसलिए माई हैरान रह गई है ना आंदी है बिस्मिल्लाह ए जड़ी कलाम आज तक मैं सुनी नहीं मम्मी ता अरबी बोलनी आ अरब दे इलाके विच रहनी आ मेरा भी ता एहो ही इलाका है मैं आज तक एहो जी कलाम 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 सुनी नहीं अल्लाह 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 मेरे आका ने बिस्मिल्लाह पढ़न तो बाद ना अल्लाह ने फिर बहारा ही बहारा ला दित्तियां लई अल्लाह ने बकरी दी दुध अंदर अरे ओ ना थना अंदर दुध पा छड़िया अरे मेरे आका फरमांदे ने मां नू कहो बर्तन लई आ मैं मुहम्मद परी जावांगा वो आंदी है मेरे कोल मैं कड़ी गुजरा वाले बैठी हां इन्हें बर्तन किथों लिया एक ठूठा मेरे आका ने भरिया ते भर के ते फरमाया अबू बकर पहले अम्मा नू देना इन्हें पता नहीं कदों दा खादा पीता है पहले मां नू पिलाओ फिर आप पियो फिर साडा अरे रस्ता दसन वाला है ना मदीने दा फिर ओनू पिलाओ अखीर ते मैं आप मुहम्मद पी लवांगा अल्लाह 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 मेरे आका ते टुर जांदे ने अल्लाह 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 मेरे वीर मेरे भाई ओड़ी बकरी नू हाथ लगाया बिस्मिल्लाह पढ़िया है ना अल्लाह 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 मेरे आका ही आका मुहम्मद अल्लाह 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 अरे फिर वो बकरी जेड़ी है ना 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5 साल नहीं 10 साल नहीं 15 साल नहीं 18 साल जिंदा रही एक दिन भी दुध दा नागा कीता ही नहीं की होया है ये मेरे आका दा मोजज़ा ही मेरे आका ने हाथ लगाया है ना मेरा आका ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे वीरों मेरे भाइयों मैं आका दे मोजज़ात दा कायला मैं नबी दिया नबी दे मोजज़ात दी असी कायला अरे वली दिया करामत के करामतां दे भी कायला अल्लाह 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 लेकिन आज वली थोड़े ने वले बहुते ने वले बहुते नहीं अल्लाह 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 आ देखना मेरा आका मुहम्मद इस तरह मक्के टुरे जाते ने मक्के टुरे जाते ने ते कोल ना एक माई है माई वो इस तरह अपनी गठड़ी जी पढ़ के ना इस तरह वो भी टुरी जाती है ते नाल गल्लां माइयां दी आदत है ना गल्लां कीती जाती इत्थे एक मुहम्मद आया मुहम्मद इहो जिहा मैं इस शहर च रहना ही नहीं मैं इस मुहम्मद दे शहर रहा उन्हें यही करता उन्हें यही कर दिता ही कर ते मेरे आका कोलों दी लंघ के आंदे ने अम्मा आ गठड़ी मैनू देना जिथे तू कहनी है मैं तेनू पहुंचाना मां नू गठड़ी फड़ा दी आ जिसने गठड़ी फड़ाई ना
हुण इस तरह एक माई जा रही है शहर, गठड़ी उहदे कोल है ते नालों दे एक बच्चा लंघिया, पैंट पाई हुई है, पतलून पाई हुई है, ते ओनू आखे मां मैनू फड़ा, मैं तेरी गठड़ी छड्ड आना। मां फड़ाएगी? क्यों? सिर हिलान लग पै जे, क्यों? मां नू पता है कि जिवें इन्हें दौड़ना है इवें मेरे को दौड़िया जाना ही नहीं, इन्हें ऐसा दौड़ना है मेरे इन्हें काबू आना ही नहीं। ये तो मेरे आका मुहम्मद ने नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गठड़ी पड़ा दी आ। ते मां बोलन लग पई, वे जवानियां वालिया मैनू तेरी जवानी दे तरस आ रहा ही, मुहम्मद दे नेड़े ना बैठे, मुहम्मद की गल ना सुनी है जी। शहरों बाहर निकल गया, एक कुटिया दूसरी कुटिया आंदिया ने इत्थे मेरा समान रख दे, ते नाल फिर उन्होंने नसीहतां करन लग पैंदियां, वे जवानियां वालिया मुहम्मद की गल ना सुनी।